звіт o роботі za prešli rok, jak i finansijni zvit podnjesol председатель društva Zlatko Manjkov. U zvitu naglašene že členi sekcijoh, kotri buli aktivni postignuti zamerkovani rezultati, okreme na pokrajinske smotri običajoh u Verbaši, jak i na drugih manifestacijoh u ruskim keresture Đurđove, Kocure i Mikloševcoh. Okreme zamerkovana robota Cecinske dramske sekciji po večeročnej pauzi, dramskej roboti u Đurikišu, špivackih grupoh i orkestroh, nažalj, folklorna sekcija mladših i starših zastala u roboti. Keď slovo o finansijnih sredstvoh za amatersku džijalnost, nikda do sredstvoh, jak naglašene, ta preto za 2018 rok išće nje utvrdzena programa aktivnosti.